Talo fatu talafo ala Radio Samoa le nei tai au, usi mail whaafonga o talo les whareile. Mō le ulu ai taimi o lewa maua le vairusi o le COVID le tu ainga BA286 i tutoru New Zealand. O lewa maua le Institute of Environmental and Research i so inga whaonga ai vai o tauta, ma o so inga nei na whai le amatanga o September. E o mai le so, e le isa isi wa whaata o tolia i le whale mai ona o le vairusi le nei o le COVID le tu ainga BA286, po le vairusi wa whaamatalaina le World Health Organization o le lava o o lātou mata i tuina. Mai le matanga le wengo le soifua maloloina i totono New Zealand, o le afo i o loo mata i tu le BA286, ma o loo mawhanawhana e mawhai e vaila au tu i o le COVID o loo whaonga i totono o le atunuu, o na whaafetaia i lea vairusi. Ua polo ia le polo inga o whaalavlave whaafua se i Southland, a o ti ngai nai le mamafa o ti munga. Tau le tulai ono i le afiafi na sa waile polo inga, whaapea i malapata inga o ti munga mamafa. Ai ele isau lea polo inga i le afiafi o koa lea na mua polo ia i le awoli. Tu whaatasia telefou, wa tāpunia le tele o State Highways i le Southland o na o lolonga. Saunoanga le pole nu o koa Ben Bell i le poana po, o lea na vave o na lave ia mai Emergency Services tangata o ainga walolo vaya fale, ma ua fautua ina fo i tangata ino nofo i le fale ma tu i titia le whewai. Suinga ne o le tau na sauai fo i ma reporti ana po, ua motu siale e le tisa i le tele o vaenga o le South Island. I le tae o nei, o lea ua maa male ma mafo ti munga i koa, ma o lea fo i ua tatala no fuanga ua whaia wha apitoa mo tangata, ua ave sia wha malosi mai o lātou fale. A o Queenstown, o lea ua polo ia le polo inga o whalavlawe wha afua sei, a loa ia mai le afo le ono i le tae o nei, a o wha awawa i peona ti ngā ina le South Island. O le se isi o vai tafe malolo vai le tele o vaenga o Queenstown mai tala le pole nuu, Glenn Lewis wa whaia le polo a inga o whaalavlawe whaafua sei, ona ua whaau popo whale whaalea ina pe ona mai tauina na po, ma fua mai le malolosi o tawhenga. E o atu le toa se lautangata na malua na po i whale wa whaia whaapitoa, mo a inga a fio Queenstown. I reporti lata mai le tau nei mai Queenstown, e le vao le se fulu e o atu i le lua se fulu a inga wa ave e sea wha malosi mai o latou whale. O loo tāpunia le tele wa o ngai Queenstown i le so, le aso muli o hawa o ngau le nei kuata. E le o whaingo fia ia Queenstown, a wa o lea fo i waiai se tūlanga lama tia le maketi o turisi, a o whaalea ngai nai le swawai maua. O Queenstown, o lea ua whaatonuina le tatau ona whaapuna mua le vai, ma ua tu ina atu fo i le council, le compliance order, mai le pūlengo le swawai. Ngā ina manu ango le tangata tuatasi, ona o le misa na tūlai mai o tarai au ki lani i le po ana po. Tūsa le tūlai se fulu na taunu waile o leo i matamata place i o tara. A o talia tua i reporti o lea fe ese a inga. Tūsa male se fulu ta avale leo na iai lea no fuanga mai reporti le Herald, o lea na sai mai e leo le alii, e le ai se mitiafu. Ua sawai e le i atoa le luas fulfai tū la, talu na whana se tasi o whale Tyrone Place i o tara lava. Ma tala whaaiu, ngau le silia ma le se lau afe tala le tina valus fun malfātau sanga, ona o whainga tau whaavalea tau wala mai lunga le Facebook. O le ana heke le au ngau i le Facebook account a le whaau le ua afia. Ma tau wānau, e lafo atu lea vai ngā tupe ina ia mawai isi tupe, sau mai le COVID-19 subsidy payment. E ui o lea na maua umai le whale tupe le ASB, whainga tau whaavalea nei, ma le wha se fulu tolo na lafo tupe i atu no umamau, e o mai le so, e le i toe maua mai lava se sene, ma ua le fia ai ma le aingo lea tina matua i le whaatamala o le whale tupe. O loo te ena le ASB o lona whaatamala lea ua mafuai, ma o lea fo ina ngā ioi, fua i lunga o tu ngā tala ma le tina ua afia, e awa le longo ina leo po o lona ainga. Ua so e nei matanga luengo leo e le ngata i New Zealand, ai whaapea au se talia le nei mata upu. Telephone ala Radio Samoa, Manuel Taiao.